استوديو راديو ريباز اف ام گهدار شوپینرین می هجال هر دری دم باش نه دمجمêr یک بدما قامش له هولری از علی عمر مزگرک نوجنو چان جوره پیشکش بکم د دست پکې د فرمو گرنگتری سنوچا لباجار قامش له روجاوای کردستان کسی کی سرخوش بومبه یک دمالا خود تقاند به گوزیان مروی انجام بدن دگو تارکه ده پشمرگه و سرکرده پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سعید عمر لشکرین روج بشیرن لسر خاکی و پیغمبرین آزادی بناف دکه نتوینیه گرتی لوت که نابرا سروک ترکیه رجب طیب اردوغان و هفشانوی روسی ولادیمیر پوتین به گلکی گرنگ پسند کرد. دم باش. جبو شوپاندنا روشا بریندارین لشکر روج فرمانده زیروانی کمیته که شوپاندن درست کرد. به بریارا عزیز ویسی فرمانده هزن پشمرگین زیروانی و لیوا غازی بابکی کمیته که تایبت بو شوپاندنا روشا مالباتن شهیدان بریندارین لشکر روج هاتا آوا کرن. لگوری آگاهیان او کمیته ویلسر بریندارین لشکر روج یندشر داعش ده بریندار بونا بسکنا روشا وان جنیزیک و بشوپینا تاکو الیکاریان پیشکشی وان بکو تدابیرین پیویس جبو چاره سر کرنا روشا وان بستینا. پشمرگه و سرکرده پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سعید عمر گوتارک درباره پشمرگین لشکر روج و کار و خبات و تکوشین وان بلاف کرد. تیدا پشمرگین لشکر روج بشیرن لسر خاکی و پیغمبرین آزادی بناف دکه. دو بیجا کو او نوک بویرک دمکی و نونا لبری بردوامیات تکوشینا دیروکا گلی کرد لکردستان سورینا. پشمرگه و سرکرده پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سعید عمر گوتارک درباره پشمرگین لشکر روج و کار و خبات و تکوشین وان بلاف کرد. د گوتارا پشمرگه و سرکرده پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سعید عمر ده هاتیه گوگلک پیوستیا دیروکا کردی بوستان و کار تونه اگر بیر آنین برومت دیروکا کردین سوریه ده تکوشین وان ده تفگره رزگاری خوازا کردستان ده بینه بیره خواه به طیبت گو نوین وان لسر شوپا با پیرین خواه ده هلگرتنا حزر و رامان نشتمانی کردستانی بردوام کرن خوکرن قربانیش بو گهشتنا آرمانجن خواه آفراندن و پیشکش کرنه ده. عمر هزین پشمرگین لشکر روج بشیرن لسر خاکی و پیغمبرین آزادی بناف دکه و دو بیجه که او نه بویرکه دمکیه و نویه لیبلی بردوامیا تکوشینا دیروکا گلی کرد لکردستان سوریه و بریاوان دناف پشمرگین شورشا ایلونه شورشا گلانه پروسیا برز کرن و بلند کرنا آلا کردستانه لسر سینور کردستانه و راپرینا کردستانه تا روژا ایرو دجهه خواه گرتبون و گلک سرپیهاتی و خبات پیشکش کرن. برپرسی اوفیسا پیوندین درویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پشمرگه سعید عمر دو بردوامیا گوتارا خوده ددازانین کو جدس پیکا شورشین کردستانه و لحریما کردستانه گلی کرد لسوریه وکا پشتوانیا که استراتیجی جوان ربو نخاسم رولا واند تفگارا ورگرتنا رواتیا حریما کردستانه سال 1992 تا 1997 هبوا محاولدان گونه روخاندن و هرفاندن و گلی کرد روژاوای کردستان هر دم وکستونان جهزین پشمرگه ربون که هجمارا سرکرده و افسر ینج روژاوای کردستان دناف رفین پشمرگه ده جشورشا ایلونه تا روژا ایرو بلگه که سرخباطاوان هروها گهدان و ریزگرتنا وانج آلی سروک مسعود بارزانی و اوجی بلگه که سروکاتیا کردستان و سرکردهاتیا سیاسی جی ریزش خباطان وان را دگرن. اندامی کمیتانا وندیا پدکسی سعید عمر هروها بالدکشینه سر رولا پشمرگین لشکر روج و دبیجه که ایرو لشکرین روج لشوپا با پیرین خواه درزگار کرنا جه ستمکاریه و تاریه دد مشن که دقوناغا که باش ده جه آلیه کی و مترسیدار لآلیه کی دنده دجین وک مرتالا جه حسن لهمبر مسترین ریخستنین رادیکال و تروری ریخستنا داعش راوستیان و ایریش بکرو کچن پشمرگین روج شکاندن داکو جنو زاروکین کردستان بپاریزن بصدان پاکروان پیشکش کرن وشتن کو پلان اشکاندنا گشت پرسیا حریما کردستان پوچ ببه نخاسم چیروک و سرپیهاتیا تانگا ججور امپراس کو دشره دجیر خسنا حشد شعبی ده حاتا تیک برن بروانیا لکوپری و اسکی موصل و دورین دن هزین پشمرگین لشکر روج کاریبون ایریشا داعش حشد شعبی و ارتشا عراقی تیک ببن خوراگری و بر خودان خواه جبوگ هاندنا دولتا کردی لسر خاکی سپاندن و چسباندن. سعید عمر درجاهیه بگو تارا خوتینه که هزین پشمرگین روج بانگا سروک مسعود بارزانی بجه آنین
و خوش بو کردستان و گشتپرسیه کرن قربانی و گوتن کو او ده شهید بکوین دا کو کردستان بجی دما کو کس و کارن شهیدان روژاوای جمع دجله بلیلان و پیروزباهیان پیشوازی لطرمن شهیدن خو بسر بلندی دکرن تیوی واته کو او نبتنیج بو حیف و هلدانه و تو هلدانه شاندبون ناف پیشمرگیان لیش بو خباتا رزگاری خوازا تفگرا کردستانی بردوان با شاندبون پیشمرگه سعید عمر داویا گوتارا خدا رادگینه کو پیشمرگین روژ نوین برزانی نمر و کوری سروک مسعود برزانی براین مسرور برزانی معنا دقادین شرده شهید بون و خبات جی چونا اوروپای هل بجارتن جبرگو نرینا وان و هستو هل وست و رامان نتوی جهولير را وقت قامشلو ديرك عامودا عفريني و كوبانيا قوناغك جي بيشارو جيرا دروس كرن و دوي او بكاري خوا و برپرساتيا خوا درباري لشكرن روج دا رابن و رولاوان دو كردستانا سوريا دا دنيزيكترين دم دا اكتيف بكن لباجاري قامشلو روجاوای كردستاني كسكي سرخوش بومبيك دمالا خوا تقاند بيكو زيان مروفي انجام بدن جدرنا خوجهیش باجاری قامشلو بلاف کرن کو کسی کی سرخوش و جهشکتی بومبای دنگ دمالا خدا یا نزیکی گرا قرموتی لتاخا روجاوای قامشلو آنگو تاخا غربی تقاند و دنگ بلند لوی آلی قامشلو هاتا بیسترن لی توزیان مرووی نهاتنا تومار کرن هنچالکوانان دبرسوا و بویریدا لسر و پلا خوجهی کونو چا بلاف کری دانازانین کوی کسی جبر پفچولکا مالباتی بومبا تقاندیا سروک روسیه ولادیمیر پوتین رکفتنا ولات خو به ترکیه را درباره پیکانیا دورکا به چکل پاریزگاه ادلیب لسوریه بدرجاهی هیلا به هفگشتنی دنابرا چکدارن اسد و گروپن چکدار دا اشکره کرد. سروک روسیه ولادیمیر پوتین رکفتنا ولات خو به ترکیه را درباره پیکانیا دورکا به چکل پاریزگاه ادلیب لسوریه بدرجاهی هیلا به هفگشتنی دنابرا چکدارن اسد و گروپن چکدار دا ین اپوزیسیون اشکره کرد. بوتین پشتی بداوی هاتنا جوینا خوا به هفشان خواه ترکیه را رجب طیب اردوغان را دوه لسوچی لروسیه گوت کدوی هفدیتینه در روش لعدلوبه به هرگولیان هاتیه گنگه شکرن و بریار لسر پیکانی نادورکه بیچک بکوراهی 15 تا 20 کیلومترویان لسر خالا به هفگهشتنه دنافبرا اپوزیسیون چکدار و چکدارن رژیم ده ده 15 هیوادهان ده هاته ورگرتن. بوتین دیار کرد که او دورا بیچک و بی والا کرنج همو گروپن چکدار ین تندرو تولی انیا نصرای و سربار کرد که بریاره همو چکین گران و تانک و موشک هاویج و هاونج همو گروپن اپوزیسیون به هاتنا ده هیوادهان بین ستاندن. او جی لگور پیشنیاره که جعالی سروک ترکیه رجب طیب اردوغان و تکس کرد که هیزن ترکیه و پولیسین لشکریین روسیه جافدریا و دوره بکن. بوتین اشکره جی کرد که آلی ترکیه پیشنیاره بردوام کرنا و گهستنا دریا حلب و لازقی حلب و حمایه بریا بداوی هاتنا 2018 کریه. بوتین تکس جی کرد که یا گرنگ اوه که روسیه و ترکیه رجدن لسر بردوامیه بکارانینا ریا آستانا لگل درفتن دیتنا چاره سریک سیاسی دم دریج لی جنیوه به سرپرشتیا نتوین یک گرتی و گوت که اوه بردوام بن لسر کار جبو پیکانینا کومیته که دستور جنونرین رژیم و اپوزیسیونه و جواکا سیویل و سربار کرد که آرمانج اوه گرانتیا دست پیکرنا کاری خواه دنیزیکترین دمده. بوتین سربار کرد که روسیه و ترکیه تکزیل سربردوامی شر ترور کرنه و دبینن که پیکانی نارکفتنان این که گهشتن بوان چه بویه و هاندانک بهتر بده پروسال هفکرنا سیاسی لسوریه و گور کرنا کار لی پلاتفورم جنیوه و آلیکاری دوگرا آشتیه دش بو سوریه. جعالی خود سروک ترکیه رجب طیب اردوغان را گهاند که ورکفتنین که گهشتن بوان چه بونه لگل بوتین رگریل رودانا کارسات کامرووی لادلیبه بکن. اردوغان گوچی که ترکیه درگهن خوال دورا کم کرنا آست شرل ادلیب پشتوانی که لشکری باش آماده بکه و سربار کرد که اپوزیسیون هند دورنا کنترول دیکه و تیده و بمینه لی او همو هولان لگل روسیه و بدن جبو جناورنا گروپین تندرو جوان دوران. اردوغان بحثا پیوستیا نهشتنا ریبریا پیده لدورین کردی کر و اما جکر که ترکیه جدسپیک ده همو هولین خودی که جبو چارسریا پرسا ادلبه و هیویا خود لحف کرنک سیاسی ده دربراند. نتوین یک گرتی لوتکه نافبارا سروک ترکیه رجب طیب اردوغان و افشان وی روسی ولادیمیر پوتین به گلکی گرنگ پسند کرد.
Di kongreyekî rojnamavanî de Stefan Dujarric berdevkê bi navê Emîndarê Giştiyê Netewên Yekgirtî Antonio Guterres li paregeha herdem ya New Yorkê derbarê civîna doh ya her du serokên Tirkiye Recep Tayyip Erdogan hevşanî wî Rûsî Vladimir Putin got ku ew civîn gelekî giring bû û dê roleke aktif derbarê selametiya sivîlan li Idlibê bide. Piştî lotkeya Rûsî, Tirkî bi dawî hat di kongreyekî rojnamavanî de Erdogan ragihandiye ku ew li gel Rûsya li ser encamdana devereke kêmkirina asta şert navara deverên jêr kontrola hêzên opozisyonê û rejimê de li Idlibê rêkeftin. Herwiha Sergî Şwîgo jî wezîrê berevaniya Rûsyayê ragihand ku proseya leşkerî li ser Idlibê wê nebe. Rojnameya Kurdistan ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya pejmara xwe ya 593 beşê Erebî û 133 beşê Kurdî hatiye derxistin. Bêhtir pêzanîn di vê raportê de. Rojnameya Kurdistan ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya pejmara xwe ya 593 beşê Erebî û 133 beşê Kurdî hata derxistin. Di destpêka Rûpela yekem de Rojnameya Kurdistan beşê Erebî de hatiye. Gotara Serok Barzanî ku dibêje divê hilbijartinên Herêma Kurdistanê ji bo bihêzkirina Herêma Kurdistanê bin û divê Partiya Demokrata Kurdistanê bihêz be da ku bizanebûn û têgihiştin û dadwerî Kurdistanê birêve bibe hatiye belavkirin. Di Rûpela duwem de şermezarkirina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji êrişa Îranê li ser bingehên du partiyên Kurdistana Rojhilat li Koya şehîdkirina hejmarek serkirde û kadrên wan herwiha seredana şanda pedekesê ji bo serkirdeyetiya her du partiyên Demokrata Kurdistana Îranê hedek û Partiya Demokrata Kurdistanê hedek yên bira li Koya piştevaniya pedekesê ji wan re herwiha ji hemî miletê Kurd li Rojhilatê Kurdistanê de hatiye belavkirin. Di Rûpela siyem de raporta siyasî ya Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya hatiye belavkirin ew jî dibin sernavê rejima Îranê bin pêkirinên xwe derbarê Kurdan zêde dike. Tawaneke dûrî mirovatiyê di nava Herêma Kurdistanê de kiriye hata belavkirin. Di Rûpela çaran de hevdîtinek li gel çar serkirdeyên Kurd ji partiyên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di nav wan de serkirdeyên pedekesê ku her yek ji Fêsal Yusuf, Mustafa Cum'a, Muhammed Seîd Wadî û Nafi Abdullah li xwe digire ji aliyê Rojnameya Kurdistan ve li gel wan hatiye kirin û dibin sernavê referanduma Kurdistanê piştî salekê baweriya miletê Kurdistanê bihêztir kiriye hatiye belavkirin û nerînên wan jî têde hatine weşandin. Di Rûpela heştan de Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava raportek li ser we hatiye belavkirin bi navê Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava mûma sazkirina xwe ya pêncan ve mirandin hatiye belavkirin herwiha hejmarek çalakiyên wan jî di wê rûpelê de hene. Di rûpelên din de ji Rojnameya Kurdistan gelek gotar, nerîn, çalakiyên Kurdistana Sûriye û miletê Kurd li hundir û derveyî welat hatine belavkirin. Mijarên herî giring yên siyasî û civakî û rewşenbîrî têde hatine weşandin. Rojnameya Kurdistan rojnameyeke siyasî, civakî û rewşenbîrî ji aliyê Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistana Sûriye ve tê derxistin nîm mehaneye ji 16 rûpelan pêk tê. Godar û şûpînerên me hêja berî em nûçeyên xwe bi dawî bînin dubara em ê ser nûçeyan bêne bîra we. Pêşmerge û serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Seîd Umar di gotarekê de leşkerên roj bişêrin ser xakê û pêxemberên azadiyê binav dike. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê kesekî serxweş bombeyek di mala xwe de teqand bêk û ziyanên mirovî encam bidin. Netewên Yekgirtî Rotkeya navbera serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan hevşanê wî Rûsî Vladimir Putin derbarê Sûriyê bi gelekî giring pesend kir. Nûçeyên me bi dawî hatin hûn bimên xweşiyê de.